ойлаған, yaşım kit bardı biz yaşlar yapmayız. Әліктің аштық, сәт болды. Үшін үшін 30 оғыл бүгінге менен істеп қойылған отырға пікірім. Мені бошатсаңла, мен üzerinin şimdi kandak at koydum onu isteye bağa verse. Bırak meni orduңga şu bugün bir bekni, yaşlanı begini saylap koysak. 10 жылдың nurgun, meşrep bile körüp, urpadetini ügünüp, özümü körüp degендек, менің бір ұсыным бар, менің көшімде жүрген 30 оғылның Гүле Руфат Абризов деген яш балымыз, яш талантлық, кім тонайды, кім тонмайды, машу балыны, машу яшларының пиги деп сайласақ, қана қарайшылы 30 оғыл. Разымыздан Begim'e 3 talar deb qo'yib bizden orada oturgan öyle. Endi durus, Baxtiyor aka endi mana da'vatida 50 yil o'tadi. Mening ishim bir yer berib davomli bo'lgan deyishim. Senin işin öyle oldu, bırak oturib qalmoq. Endi mana Rufat yaşlarga bu meşrep. Qaysi boshliq bo'lgan yaydigan yer bormi-ki, men deputat bo'layman. Ay bu yaydigan yer qasonun boshqa deyapti. Yaydigan bo'lmoq